artist Caalaa Bultumee baga Waaqayyoon si baase. Baga Rabbiin si baase haadhoko. Caalaa Bultumee maal ta'e warra jettanii Facebook Caalaa Bultumee kan jedhu follow rakkuma ebba sadii ol qabu aqxanii ilaaluu dandeessan. Caalaa Bultumee kiyyoo diinaa irraa Rabbi baasee jira. Garuu konkolaataa isaa akkasittiin daaraa godhanii jiran. Kun hunduu kan ta'e Finfinnee keessatti. Finfinneen kan Oromooti. Finfinneen kan Oromooti. Finfinneen kan Oromoo odoon ta'in Finfinneen diina Oromooti. Ilmaan Oromoo achirratti akka sareetitti ilaalamaa jiran. Artistoonni keenya ilmaan Oromoo Finfinnee irra jirtan, dachii Finfinnee irra jirtan, Rabbumaaf jedhaa isin of eegaa. Nama sin nyaatu hin beektan waan ta'eef. Finfinneen kan kootiin jedhin Finfinneen diina keeti. Yoom kan kee ta'ee beekta. Yoom Oromoon Finfinnee irratti akka abbaa qe'ee ta'ee beeka. Akka garadii akka ashkaraa ta'uu malee. Yoom taanee beekna akka qe'eedha. Yoom taanee beekna akka keenya. Haa ta'u waan hundaafuu Caalaa Bultumee baga Rabbi si baase. Mucaa kana yeroo baay'eetti deddeebi'anii jiran. Kuni marraa meeqaffaadha kan itti deddeebi'an Finfinnuma keessatti akkuma Haacaaluu galaafachuu hedan. Rabbiin si haa eegu. Maal jenna? Dirqisi mooyemi wallahi walin gubsi. Ismulaan waan fedhan jaamalee hin fedhu. Ayyee ana dura si mooyena kaka injedha. Ayyee waan kitaan ogusadii akka inni seeran cabsiniif siifin qixaaxara. Anduru Madrid. Anduru Madrid. Wallahi zinkan. Wallahi zinkan. Takiti ma ana zo adina Madrid. Baay'ee wala taru anillee sadii biti khalas. Anillee tokkicha kuma sikinaatan danis. Jamaa di sinkan. Tin debara ani kasi kakachu ke safura debara. Kakachu fudhadhe alsi. Akid wallahi. Wallahi. Ayyana siifin qixaaxama qotu waan sikinaatan. Akana yetta. Asli kiyye. Lubbuu kiyya jette yoo alfi malee dhiira biraatitti kenne meeshaa xiyyeena irratti haa qorri turaamoon na keessa naa baatu. Waadada margun waadada deeri. Tiga kan wala nanti ada kali yang tega kan malu ngarjun. Aye asli riga modi riga yo si malet ira bilal ala narati aqorrit uno aye la meeshan ti narati aqorrit yedi makadai wa me yedi ya asli garada la aye garada la yo wala kumuka wala hakumu yo karana yo ushakite ikeni tayo abadan amala dai la dagay yo ofan kabande aga wal arginu kafate ken tasafado gogoran kene ta ushakite omara kon kabo asiyalada yo tasakene ta ushakite wala hakumu yo inkenu ofan se kada yete wada na dere kaka abadan wala nguba de nyu gusadi o gafur mote dem ta ngubu اللي احنا نجده كذا ما ركده أتي نكهت والله أصلي يو أتي والله لا في رنتي سو كيسان سيجفك والله بسنجر أنا سيجفك أرى لا في راس باس والله خلاص بالبلاد كيس مو هذا اللي لا تقول اللي غير رجال كده والله أيه أصلي خيجا ما أنا يا أنفدوا ليش أنفدوا Ngubu. Abo kule tayo umani nora be minera olega ofadisi agola. Ngubu mfedo. Malif. Ati malif sadira kanu illi kaysa bana galjida. Habibti ansi yala dabarini na fabar wale na male daraja bena si hibba zeta. Ini point. Aye. Wal hagu smana ma bilal nanji okusadi. Yeah? Simale nam to kollalu ji khabak lagu tambodo. Kuleti. Lubbuti yene fikir ansi malee nama biraa hin laalu ati anaaf tiruu kooti onne kooti waa hunda kooti I love you nuti si dabala baay'ee jala dabara hin gaggaba gise ter yalla deema ma faddo hatta salatu Suama jambo jote tate ya barra so ni rekata li jatti kenit dem kanan kain abo so na makasim simbo ya lalito so rekata kenit kenni kanat kenni kanat kurtumi fatare kurtumi kana la ma abo kana mi ti kurtumi ol yasi kurtumi kenni kurtumi ya me koya kurtumi ga ufani wako koya
Minal kofi areetu makana natti hin godhin jedha areetu masirraa kana jibbaan. Ulo kan ol. Nama na areetu asirraan kaayi. Qurxummii kennaa baay'ee wal qurxummii qabda. Har'a waan ajaa'ibaa haasaa qurxummii ol darbe ajaa'iba waa'ee jaarsaaf jaartii gadi qabee haasaa. Balaa qurxummiin gadi beekudha. Qurxummii dhufte Jamaaliif yaa'u. Eenyu kenne asli? Jamaali waa'ee godhaafi. Amma waa'ee sirri katamaa dhiisaati naamusaan du'aa godhaafi. Jamaali kiyya. Guyyaa kamsaatiin qurxummii darbatte Jamaali kiyya. Ka'ee nu tura Bashaar. Banni haasawuu barbaade wallahi asli. Banni haasa'e amma haasawni ajaa'ibaa naa banamaa jira. Akka kanatti hin dawwalle bicha. Hin dawwalle daragaa. Inni narratti hin dawwalle. Network. Qurxummiin ከጓደኛዬ ጋር ወይኔ ያንተስ ይሄ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? አንቺ እሺ እሱ ይሁን እሺ ጭራሽ ከኔ ከጓደኛዬ ጋር ከገዛ ጓደኛዬ ጋር መጀመሪያ የራሴን መልስልኝሽ አትጮብኝ ደግሞ አሁን ምንድነው? ይሄ ምንድነው? መልስልኝ እሱ ይሁን እሺ አንቺ ከገዛ ጓደኛዬ ጋር አሁን እሷ እዚህ የምታሳይኝ ከሌላ ሴት ጋር ሆነ ነው። ይሄንን ጥያቄ መልስልኝ መጀመሪያ ያንቺ አይብስም እዩ በደንብ እዩ ተመልከቱ እና ይሄ ምንድነው እንደውም ማለት ነው እንድታየው ብዬ ነው ያስቀመጥኩሽ ምን ማለት ነው እንድታየው ብዬ ነው ያስቀመጥኩሽ ምን ማለት እንደሆነማ ጉድን በፊት አውቀው ነበር ምን ማለት ነው በፊት ይቅርታ አድርጌልኝ ነበር አንድ ቀን አሁን ደግሞ እያየውክ በኔ ላይ እንትን እያልክ ነው ስለዚህ ሜሴጁን እንድታየው ብዬ ነው አንቺ ደግሞ ጭራሽ አንቺ ትንሽ ሼም እንኳን አይዘሽም ከገዛ ጓደኛዬ ጋር አዎ ምንም ሼም አይዘኝም ምን ማለት ነው ሼም በቃ ምንም ሼም አይዘኝም ኧረ አንቺ በጣም አንቺ ኧረ ቆይ ተረጋጋ አሁን ከጓደኛ ጋር ነው ያለ እሱ ወተም እንደ ከጓደኛዬ ጋር እንዴ አንቺ እንዴት ከሱ ጓደኛ ጋር ልትሆኚ ቻልሽ ግን ቆይ አይደለም ይሄ እኔ ያወራሁት እሱ እኔ ላይ ማለት ነው በጣም ነበር በቃ በጣም ቺት ያደርግልኛል እኔ ስለምወደው ስለማፈቅረው ቺት እንደሚያደርግ ታውቂያለሽ አንቺ እኔ አቅ ነበረ ከዛ አንድ ጊዜ ደግሞ ይቅርታ አድርጊለት ነበረ ሁለተኛ አይለመደኝም ብሎኝ ነው እስካሁን ድረስ ራሱ ታግሼ ቁጭ ያልኩት ማለት ነው አሁን ደግሞ ይሄው እሱ ኧረ ገና አፋልኝ ብለሽ ታወራለሽ እንዴ ኧረ አንቺ ምን አይነት ጨካኝ ሴት ነሽ አሁን አንቺ ሴት ነሽ ኧረ በጣም ጨካኝ ሰው ነሽ እሺ በጣም ጨካኝ ሰው ነሽ አትጩብኝ እሺ ቲዘር በእናትሽ ወረዛ እንዲያውም ሜሴጁን እንድታየው ብዬ ነው ያስቀመጥኩት